الرجالة في نصف نهائي كأس العالم والقذارة في مجلة الجيش. سلام الله عليكم. إنجاز تاريخي من المملكة المغربية الشقيقة ومنتخبها لكرة القدم بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم، والعالم كله يعني مندهش من إنجازات المنتخب المغربي، من أداء المنتخب المغربي، مما قام به وليد الركراكي، مدرب مغربي يصل بأول منتخب إفريقي إلى نصف نهائي كأس العالم. إنجاز تاريخي، منتخب رفع علم المملكة المغربية، شرف المنطقة المغاربية، شرف كل المنطقة العربية، أمازيغا عربا. يعني إنجاز غير مشهود في التاريخ يحدث اليوم أمام مرآنا، وفرحة كبيرة من الشعب الجزائري بأكمله، ولكن مع أشقائهم المغاربة. ولكن بطبيعة الحال القذارة دائما من النظام الجزائري، دائما من إعلام النظام الجزائري الذي يريد بطبيعة الحال، هو عاجز على تلويث هذا الإنجاز، لأن العالم كله منبهر مما فعله المغرب ومما فعلته المملكة المغربية بمنتخبها وبهذا الإنجاز اللي راح نتكلموا عليه. ولكنهم أيضا عاجزون على أنهم ينسون هذا، لأنهم غارقون في الرداءة، غارقون في القذارة، غارقون حتى في العنصرية التي رأيناها من الإعلام الجزائري ومن النظام الجزائري في الأسابيع الأخيرة. على كل الأصعدة مسحوا الأرض مرة أخرى بصورة الجزائر، لأنه كان من المفروض أننا نفرح، كان من المفروض أنهم يفرحون كما الشعب الجزائري فرح. كان من المفروض أنهم ينقلون أولا بطبيعة الحال الفرحة في شوارع الجزائر، لنرى جزءا منها. هذه وهران، شوفوا ما يحدث في ولاية وهران، فرحة ما بعدها فرحة من الشعب الجزائري بالقمصان تاع المنتخب المغربي. واحد يدعو يشيد بالوحدة المغاربية، مواطن جزائري. نشوفوا أيضا صور رأيناها ولا أروع في الشوارع الجزائرية، وهذه عينة منها في المقاهي، في الشوارع، الناس كلها فرحة بما حدث، الناس كلها تحتفل، إلا النظام الجزائري مش راهم يديروا. وفي خبر آخر، غادر المنتخب الإسباني العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد الإقصاء المر في الدوري السادس عشر من مونديال قطر، وكانت المباراة صعبة بالنسبة لهم حيث وصلت إلى هذه نهار أقصيت إسبانيا، قالوا إسبانيا أقصيت دون ذكر المنتخب الذي أقصاها. اليوم التلفزيون العمومي وكالة الأنباء الجزائرية ولا واحد فيهم نقول هذا الإنجاز التاريخي اللي مش مرتبط فقط يا سيدي، عندكم مشكل في المنطقة وغير ذلك، ماشي مرتبط فقط بالأخوة المغاربية وغير ذلك، حدث عالمي اللي هو كأس العالم، العالم كله يتابع فيه. الإعلام تاع النظام الجزائري لا حدث. هاي النشرة تاع كانال الجيري منذ لحظات ينقلوا لنا في إنجازات المعين تبون التي لا هي لا إنجازات ولا هم يحزنون. هاي العناوين دون ذكر تماما إنجاز المملكة المغربية، دون ذكر اسم المملكة المغربية. هذا أولا هو عنصري، لأنه لما ما تذكرش اسم بلد هذا في عنصرية. وشفنا العنصرية ضد الكاميرون لما قالوا بأنه يعود إلى أدغال إفريقيا. القذارة تاع هؤلاء، القذارة تاع من يحكمون، والقذارة تاع إعلامهم، لأنه الإعلام في الجزائر العام والخاص وحتى أنصار النظام يعرفون بأنه بطبيعة الحال الإعلام الجزائري يتحكم فيه النظام الجزائري خاص وعام، كلهم داخلين وغارقين في القذارة. وشوفوا أنا على بالكم تقريبا كي شفتها تعرف الدمعة تطيح لك. شوفوا الإعلام الفرنسي، لي ليون دو l'Atlas دون ليستوار، أسود الأطلس يدخلون التاريخ. الإعلام الفرنسي اللي ربما راح يواجه المملكة المغربية في النصف النهائي، منتخبهم
يعني ويشيدون بهذا الإنجاز التاريخي. وإحنا إعلام جزائري بلد مسلم تجمعنا معه الأخوة، الثقافة، اللغة، الدين، كل شيء، الجذور الأمازيغية، البعد العربي، كل شيء يجمعنا معهم، يعني لا يذكرونه تماما. روحوا شوفوا في التلفزيون العمومي، وكانت الأنباء الجزائرية اللي ليلا نهارا تكلمنا على أن هناك احتجاجات في المغرب، وهناك ما على باليش واش في المغرب، ولكن لما نوصلوا يعني لإنجاز تاريخي في كأس العالم يشرف المنطقة المغاربية كاملة، ويشرف شمال إفريقيا، ويشرف المنطقة العربية، ويشرف إفريقيا كلها، ساكتون خانعون. زيدوا شوفوا، هذه كانت ضد إسبانيا، إقصاء المنتخب إسبانيا ب3 ركلات ترجيح، ويقصى من ثم النهائي دون ذكر البلد. كائنات فضائية هي من أقصت المنتخب الإسباني من كأس العالم، وهي من أقصت بأداء ولا أروع، بخطة تكتيكية ولا أروع، وأحسن مدرب في كأس العالم هذه هو وليد الركراكي دون منازع، لأنه الخطة التكتيكية تاعو بطبيعة الحال نالت الإشادة في العالم كله. ولكن نزيد شوفوا، لماذا قلت لكم بأنه هادو غارقون في الرداءة، يعني غارقون في القذارة؟ لأنه حتى شوفوا اليوم هذا المدعو جمال بالماضي، شوفوا واش راهم يديروا. مجلة الجيش تنشر في حوار تاع الناخب الوطني، هذه حدثت اليوم، وهم ينشروا في الصورة تاعو التي أخذها مع شنقريحة، والتي كانت سابقة تاريخية. الرجالة راهم في نصف نهائي كأس العالم بعد العمل، هذا ما جاش هكاك صدفة. نهضة بركان دات كاس الاتحاد الافريقي، الرجاء البيضاوي دا كاس رابطة الابطال الافريقية وبوليد الركراكي كمدرب، العمل تاع الجامعة المغربية وتاع القجع يعني في اللوبيين وغير ذلك، حتى يعني دافع على مصالح المملكة المغربية. ولكن احنا عندنا مدرب سبحان الله اللي كان عنده مبادئ، اليوم صار يظهر في مجلة الجيش. أني قلت لكم سابقة تاريخية منذ فوز الأرجنتين وقت الدكتاتورية، إذا تذكروا القضية بكأس العالم، يعني ما زدناش شفنا مدرب تاع كرة قدم ياخذ صورة مع قائد أركان تاع جيش وزيد مجرم، ويعني إنسان فاسد، وإنسان يعني هو ومن معه يقودون البلاد إلى التهلكة، اللي هو شنقريحة، وياخذ في الصور معه، واليوم يزيد يدير حوار مع مجلة الجيش. ولو كنتم عندكم، وفي الحوار هذا يتكلم أيضا على منتخب جبهة التحرير، لو كان عندكم ذرة شرف، نتكلم مع من يحكموا البلاد ومع إعلام النظام القذر، بهدلتونا كجزائريين. لو كان عندكم ذرة شرف لكنتوا تتذكروا ما قام به كلمات محمد الخامس رحمة الله عليه، لما جاءوا قالوا له بأن المنتخب المغربي إذا شارك في مباراة مع منتخب جبهة التحرير الوطني راحين يعاقبون لمدة 2 قال لهم فليعاقبون لمدة 4 سنوات إذا كان هذا من أجل الجزائر. هذا الكلام تاع محمد الخامس رحمة الله عليه ملك المملكة المغربية وقت ما كنا تحت الاستعمار الفرنسي. هل يعني ولهذا الجزائريين لما يخرجوا، أنا الحاجة اللي تفرح أنه الشعب الجزائري مدرك لهذا، والشعب الجزائري ليس ناكر جميل، هاو يخرج يفرح بإنجاز المملكة المغربية، لأنهم ما نساوش هذه المواقف وقت كنا في أحلك الظروف، وقت كنا تحت الاستعمار الفرنسي، كيف وقفت معنا المملكة المغربية وشاركت في مباريات ضد منتخب جبهة التحرير الوطني. وقلت لكم الكلمة المشرفة لمحمد الخامس رحمة الله عليه. فلما تشوف هذا يعني المفروض أننا نحتفي بهذا الإنجاز، يعني شعبيا ورسميا. معليش انقلوا في وكالة الأنباء الرسمية، انقلوا في التلفزيون العمومي المسيرات ضد الغلاء والمعيشة وضد نظام المخزن كما تقولون وغير ذلك، ماشي مشكل. لكن لماذا لا تنقلون؟ انتم تظلوا تتكلموا عليهم يوميا على المغرب، لماذا لما يتأهلوا النصف نهائي كأس العالم تتجاهلون الحدث كليا، رغم أنه فرصة للتوحيد بين الشعوب، ورغم أنه فرصة
للجمع بين الشعوب. وراكم في يعني وزيد شوف النهار اللي يختاروا فيه حتى في قدارتهم ينصروا هذا يعني هذا الحوار لهذا المدعو بالماضي الذي يعني شوه كل الصورة الجميلة اللي كنا نشوفه فيها، اللي البعض حابين يردوه لنا معارض. هاو جمال بالماضي في حوار مع مجلة الجيش وناشرين له الصورة مع الشنقريحة وفرحانين به، في وقت كما قلت لكم الرجال راهم في نصف نهائي كاس العالم وراو العالم كلهم يتكلم عليهم. هاو واش تنشر مجلة الجيش وهاو إعلام النظام، والنظام ماذا ينشرون اليوم؟ لأنه مجلة الجيش هي تابعة بطبيعة الحال يعني تحمل اسم وزارة الدفاع الجزائرية والجيش الجزائري، ولو أنها بوق من أبواق الجنرالات. كان من المفروض أنه هذا الشخص يكون يعمل على الأقل الآن حتى يوصل للمستوى تاع سيادو، أو على الأقل يحاول يوصل للمستوى تاع سيادو اللي وصلوا لنصف نهائي كأس العالم. لكن هذا بالماضي والشنقريحة فضلوا أنهم ينشروا لنا اليوم هذا الحوار لمدرب تاع كرة قدم في حتى المغرب يقولوا منتخب، يقولوا ديكتاتورية وغير ذلك. هل شفتوا وزارة دفاعهم؟ هل شفتوا القوات الملكية تنشر بيانات؟ والله ما غير موجود. وحتى لو نشروا مقبول لأنه هذا كأس العالم. احنا منتخب نشروا له بيان، وزارة الدفاع تنشر بيانات في مباراة ضد سيراليون تعادلنا فيها في كأس إفريقيا في الدور الأول من كأس إفريقيا. هذا راه عيب وعار، يعني أنه الأمور اللي وصلنا لها بعيدا. اليوم بطبيعة الحال الأهم هو الفرحة بهذا الإنجاز تاع المنتخب المغربي، ولكن ما نقدروش احنا أيضا ما نشوفوش يعني القذارة اللي عندنا، ما نشوفوش الكوارث اللي راهي صارية عندنا، ما نشوفوش يعني هذه الأمور. وهاو الصورة اللي نصدروها للخارج، ها من الوجوه القذرة. شوفوا النقطة السوداء الوحيدة في المونديال القطري هي هادو الناس اللي حاملين لأعلام جزائرية ورايحين بدون عنوان وبتصرفات لا أخلاقية، رايحين إلى قطر وشوهوا تقريبا. لحسن الحظ أنه يعني قطر نجحت في الإنجاز، وأنه حتى المنتخب المغربي كان من أهم عوامل نجاح كأس العالم في قطر. لأنه تعرفوا بأن كؤوس العالم لابد من أن المنتخب الذي يستضيف الدورة أحسن شيء هو أنه يتأهل للنهائي أو نصف النهائي حتى يبقى الحماس تاع كأس العالم. لكن لولا المنتخب المغربي اللي تقريبا عوض المنتخب القطري، لأنه شفناه اليوم وكأنه يلعب يعني داخل الديار، شفنا حتى الأهازيج يعني تحس وكأنك يعني في داخل الديار، يعني وكأنه منتخب يلعب في بلده. فالمنتخب المغربي بطبيعة الحال هو اللي ساهم في نجاح هذه الدورة، ولكن حنا نبقاو غارقين في القذارة. كانت من ممكن تكون فرصة حتى هذا الإعلام على الأقل ينقل انتصارات المنتخب المغربي. ما قلنا لكمش افرحوا لأنه نعرفوكم باللي ناس قديرين وما عندكم حتى علاقة بالشعب. وزيد الصور التي رأيناها، يعني ناس منتخب رفع لنا رؤوسنا بأخلاق اللاعبين تاعو، صور ولا أروع رأيناها يعني في كأس العالم من المنتخب المغربي. وما زال بإذن الله. وهاي الشعوب، الأخوة بين الشعوب، هاي الصور التي رأيناها من لاعبي المنتخب المغربي يعني شرفونا في كل شيء، شرفونا في كل شيء، في الأخلاق، في التصرفات. حتى العالم الفلسطيني اللي قالوا بأنه المنتخب قطة الصحراء ماشي محاربي الصحراء، بما أنه قطة الصحراء ما تأهلوش لكأس العالم، بطبيعة الحال لن يرفع العالم الفلسطيني. هم رفعوه اللاعبين تاع المنتخب المغربي، وقال لك بأنه ممنوع عليهم يرفعوا العالم الفلسطيني، ورفعوا العالم الفلسطيني وتضامنوا مع القضية الفلسطينية، ولو أنه يبقى الأساس هو العالم المغربي، ويفرحوا بطبيعة الحال بعالم بلدهم على عكس البعض اللي يبداو في المزايدات وغير ذلك. ولكنه رفع العالم الفلسطيني من طرف لاعبي المنتخب المغربي، ماشي غير قطة الصحراء اللي يرفعوا العالم الفلسطيني. فكل هذا يعني كل القذارة التي رأيناها عيب وعار على من يحكمون هذا البلد، عيب وعار على هذا الإعلام القذر
الذي يريد العنصري الذي يريد نفي وجود منتخب مغربي، والذي وصل يعني إلى ما كان لا يتوقعه أحد، وخصوصا هذا النظام وإعلام القدر يعني اللي اليوم راهم في حداد كبير، لأنه حدث هذا الإنجاز التاريخي الذي شرفنا كلنا. يعني وأول من لهم الحق في الفرح بعد الشعب المغربي وبعد المملكة المغربية الشقيقة هو نحن كجزائريين، لأنه هادو إخوتنا، لأنه كل شيء يجمعنا معهم، العرق، قلت لكم أمازيغ وعرب، اللغة، الدين، المصاهرة، كل شيء يجمعنا معهم. يعني بعد المغرب الجزائر هي اللي لابد أن تفتخر. وأنا اليوم وكأنني كنت نشوف في مباراة للمنتخب الوطني الجزائري وما كان حتى فرق، لأنه حتى سنة 2019 لما المنتخب الوطني فاز بكأس افريقيا المغاربة خرجوا في فرحة هستيرية في شوارع يعني المغرب. واليوم الحمد لله أن الجزائريين كنت نشوف أيضا في جيجل في المقاهي، كنت نشوف في العاصمة في وهران، الحمد لله أن الجزائريين يعني فرحوا بهذا الفوز التاريخي لمنتخب يعني لمنتخبهم اللي هو ممثل المنطقة المغاربية وممثل المملكة المغربية، والذي شرفنا جميعا. والإعلام سواء رسمي سواء خاص لا يمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، ونقدر نتكلم باسم الأغلبية الساحقة من الجزائريين في هذه القضية، لأن الكل سعيد بما فعله المنتخب المغربي، ويبقى النظام الجزائري غارق في قذارته التي عهدناها منه ومن شنقريحة وتبون ومن معهم. شاركوا البث على أوسع نطاق، تفاعلوا مع البث، إن شاء الله التأهل للنهائي وربما الفوز بكأس العالم للمنتخب المغربي. وأيا كان نصف نهائي هو إنجاز يعني تاريخي، يعني الآن كل شيء راهو بونس، يعني كل شيء راهو في الفائدة. وأنا واثق بأنه إذا وصلوا بنفس الروح ربما راح يحققوا إنجاز كبير يعني في كأس العالم هذا. هاي الناس اللي تعمل، مش الناس اللي تتكلم على أنه قصة كان يأكل في الملفاي، وأنه أرضية ملعب جابو ما كانت سيئة، رغم أنه المنتخب المغربي أقصي من كأس افريقيا، أقصي بشكل يعني محترم، ما كملوا العمل تاعهم، ما قالوش يعني احنا تآمروا علينا والحكام، لا، كملوا في العمل. واليوم راهم في كأس افريقيا في نصف نهائي كأس العالم، ولم يتكلموا لا على الملفاي لا على المؤامرات لا على قسام الذي كان حكم في كأس العالم هذا، لم يتكلموا على أي شيء، بل بالعمل وصلوا إلى أنهم شرفونا في المنطقة المغاربية عربا وأمازيغا، لموا شمل المنطقة العربية التي عجزت عنه المسخرة تاع القمة العربية. وهذا هو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'ai du mal à parler. Franchement, j'ai du mal à parler. Je vous parle d'un véhicule, je m'apprête à aller sur les Champs-Élysées à Paris pour rejoindre mes frères marocains et mes sœurs marocaines pour célébrer avec eux cette brillante victoire. Et le mot n'a pas de sens, le mot est faible. Ce n'est pas une victoire, c'est un miracle qui vient de se produire. On se rend pas compte. Premier pays arabe, premier pays africain, premier pays berbère, premier pays nord-africain en demi-finale d'une Coupe du monde de football parmi les 4 plus grandes nations du football. Le sport roi, le meilleur miroir du développement des nations, le miroir et le baromètre de l'état de santé d'un pays, de son niveau de développement, de sa confiance en soi, de la courbe de son évolution positive. Le football n'est pas qu'un simple sport. Vous le savez tous, Yajma'a, le football est une arène géopolitique, diplomatique, économique aussi. Le football, comme je le disais, est un miroir qui reflète parfaitement les aspirations d'un peuple, son niveau de maturité et l'état de développement d'un pays. Bravo. Je dis bien bravo au peuple marocain. C'est la victoire du peuple. Ce n'est pas la victoire de la monarchie, ni d'un système politique, ni celle d'un roi, ni d'une reine. C'est celle d'un peuple marocain profondément gentil, que j'aime par-dessus tout. Un peuple qui n'a pas d'équivalent à travers le monde. Un peuple, Yajma'a, j'ai connu le Maroc à maintes reprises, j'ai voyagé dans ce pays.
Je ne suis pas étonné parce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui. Un peuple déterminé à lutter contre la pauvreté et pour sortir du sous-développement. Un peuple déterminé à sortir des inégalités. Un peuple qui mouille le maillot. Un peuple qui se bat, qui est modeste, qui ne crie pas, qui ne se la paie, un peuple qui n'affiche pas son orgueil partout, un pays qui n'aime pas gueuler, mais qui préfère travailler. Voilà ce que c'est que les Marocains. Oui, je les aime, mais c'est un Algérien qui le dit. Et je suis fier de vous, parce que vous nous avez rendus fiers. Merci et merci de nous avoir rendus fiers. Merci et merci de nous avoir inscrits dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire, Yanès. Nous sommes en demi-finale d'une Coupe du Monde de football. Nous sommes berbères, musulmans, arabes, nord-africains, blancs, basanés, métis, et nous sommes parmi les meilleurs, parmi les 4 nations meilleures au monde. C'est possible. C'est la vengeance, c'est la revanche de l'homme berbère. C'est la revanche du nord-africain. C'est la revanche de l'arabe. C'est la revanche du musulman. Longtemps méprisé, rabaissé, diminué, longtemps considéré comme un moins que rien, comme un être qui peut jamais gagner, qui peut jamais écrire l'histoire. Eh ben, nous le faisons. Nous sommes en train de l'écrire. La combativité, la générosité de l'équipe marocaine, sa détermination, sa solidarité. Voilà les valeurs qui nous sortiront du sous-développement. Voilà les belles valeurs d'un Maghreb, d'un monde arabe, d'un monde africain qui est en train d'exister dans le monde, qui est en train d'émerger et qui est en train de participer à l'écriture de l'histoire de l'humanité par des faits glorieux. C'est un fait glorieux. Je dis bien, c'est un fait glorieux. Bravo les Marocains. Je le dis, bravo. Et je sais, les haineux, les racistes, les xénophobes, les intolérants, il y aura beaucoup de jaloux ce soir. Il y aura beaucoup de jaloux qui ne vont pas dormir. Il y a des gens qui ne vont pas dormir, notamment fait Alger, notamment fait le palais présidentiel d'El Mouradia, notamment fait l'État Granaf, ministère de la Défense nationale en Algérie. Et ces gens-là ne représentent pas les Algériennes et les Algériens. Les Algériennes et les Algériens, des yo-yo en France à Paris. Des familles algériennes et marocaines ont vu le match ensemble, ont dîné ensemble, ont déjeuné ensemble, ils sont en train de fêter ensemble. Nous sommes qu'une minorité. Moutou بالغيرة يا تبون. Moutou بالغيرة يا les marocophobes, يا les racistes. 2 ans, vous 2 ans de campagne haineuse. 2 ans de processus de diabolisation. 2 ans, vous avez fait du Maroc l'usine du mal. 2 ans, vous avez essayé de nous faire croire que le Maroc est le diable pas absolu. Ce n'est que justice divine. C'est la réponse de la justice divine au mal, à l'aveuglement des dirigeants algériens. Le Maroc est en demi-finale. C'est un pays qui rayonne. هذا هما الإنجازات. هذا هما الإنجازات اللي لازم نهضروا عليهم. هذا هو الإنجاز. ماشي تلاقى في كلوب دي بان ولا tu fais un conseil des ministres وتبيع في الخرشف وتكذبوا على شعبكم. Un pays modestement, sans gueuler, sans crier gare, sans faire preuve d'exubérance, sans faire preuve d'exhibitionnisme, sans afficher, sans s'imposer par la force, sans les menaces, sans exercice militaire permanent devant les frontières, sans les armes russes, sans l'argent du pétrole, sans l'argent du gaz. Ils ont construit une équipe nationale, ils ont construit les infrastructures de sport et de football conformes aux normes mondiales. Ils ont été candidats pour la Coupe du Monde de 2010, ils ont fait des centres de formation. Ce n'est pas une surprise le succès marocain. Ça fait ces dernières années, allez voir le succès des clubs marocains dans les compétitions africaines, Champions League africaine, la Coupe de la CAF en Afrique, l'Ouidad, Raja, les forces armées royales de Rabat, leurs plusieurs clubs sportifs marocains se sont imposés. Où il y a des clubs sportifs qui ont abrité plusieurs joueurs algériens, ou plusieurs entraîneurs algériens ont joué, ont entraîné au Maroc. Et ils connaissent très bien, ils sont conscients du niveau de développement le Maroc, sans encore une fois faire dans l'étalage, sans crier gare, sans faire des scandales, sans affirmer chaque jour et chaque nuit qu'il est
est une force régionale. Le Maroc est une force tranquille. عندهم leurs défauts, عندهم leurs problèmes, عندهم la monarchie marocaine là c'est tard. Ce n'est pas un système politique parfait. Nul système politique n'est parfait. Ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes des droits de l'homme. Ils ont des problèmes avec les libertés d'expression. Il y a des prisonniers politiques au Maroc. Ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas la Suisse, mais c'est un pays qui avance tranquillement mais sûrement. Parce que les Marocains ont appris une chose, la valeur de l'effort, du travail. نديرو في لي ريونيون ونتهجموا على الناس ونمناسيو في الناس ونكرهوا في الناس. جو بارل دو نو ديريجون خاطر الشعب الجزائري بريء. الشعب الجزائري كيما الشعب المغربي les mêmes valeurs, un peuple qui veut travailler, qui veut réussir et qui veut apporter sa pierre à l'édifice de l'histoire. L'équipe nationale d'Algérie n'a rien à voir avec les dirigeants algériens. D'ailleurs, depuis l'arrivée de cette nouvelle Algérie, nous encaissons que des défaites. Il y a quelque part une justice divine. Le destin a ouvert aux Marocains les portes du succès parce qu'il y a à côté de chez eux un régime qui les déteste profondément, qui a voulu manipuler un peuple, le peuple algérien contre le peuple marocain, qui a voulu provoquer une guerre au Maghreb, parce qu'il veut se maintenir aux commandes d'un pays, quoi qu'il en soit, quoi que cela puisse lui coûter. Et avec la justice divine. Vous avez, bien sûr, le NTV va ignorer cette qualification. Continuez à l'ignorer, wallah, les Marocains vont aller en finale. Wallah, ils peuvent gagner cette Coupe du Monde. Ils peuvent gagner cette Coupe du Monde juste parce que l'Algérie, les dirigeants algériens, avec leur mépris, avec leur bassesse, avec leur racisme, avec leur haine qui les aveugle, sont en train de s'acharner sur ce peuple marocain. Vous critiquez que les Marocains et que les dirigeants marocains. J'ai vu les slogans médiatiques, j'en ai vu les propagandes médiatiques. Les managers marocains en 2020, en 2021 des sociétés étrangères ont été invités à quitter l'Algérie. Plusieurs filiales sociétés marocaines qui n'avaient strictement aucun lien avec le pouvoir marocain ont été privées de marché en Algérie. On a gelé, on a fermé l'espace aérien, on a gelé, on a fermé le Maghreb, le gazoduc Maghreb-Europe. هما طلعوا على كوب دي موند ديمي فينال وحنايا كاع وانتيا تبون يا شنقريحه تشوفوها في البلاي ستيشن. فوالا واش ربحنا على جال فوتر ايديولوجي دو ميرد, فوتر ان دو ميرد. فوالا لا فيريتي. سمحوا لي يا جماعه نهضر بقلبي اليوم, راني نهضر بقلبي. je n'ai pas de haine, je ne veux pas mépriser ni haïr Tchengriha ou la Tebboune. Je sais qu'ils ne vont pas dormir tranquillement ce soir et vous n'allez pas dormir tranquillement ce soir, mais la majorité des Algériens vont fêter cette victoire. Ils vont dormir heureux et fiers d'appartenir à ce Maghreb, à ce monde berbère, à ce monde africain qui a prouvé qu'il n'a plus rien à envier à l'homme occidental ni à l'homme asiatique. Mais ça, ni Tebboune ni Tchengriha ne pourront le comprendre. Parce qu'on ne boxe pas dans le même ring. Certains ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. D'autres seront uniquement obligés de superviser la finale de la Coupe d'Algérie ou la Coupe militaire qui est méconnue aux quatre coins de la planète. Avec cette marocophobie maladive. بهدلتم à l'humanité. Jusqu'à quand vous allez ignorer le Maroc? Au lieu de dialoguer, au lieu de régler les problèmes autour d'une table, au lieu de tendre la main, au lieu d'accepter les missions de médiation, au lieu de chercher l'unité, l'union, au lieu de chercher des passerelles pour créer une véritable fédération de cette partie du monde qui est le Maghreb, qui regorge d'énergie, qui peut réussir autrement que dans le football. Nous pouvons réussir dans les sciences. Nous pouvons réussir dans les nouvelles technologies. Nous pouvons réussir dans l'économie et l'industrie. Nous avons tant de choses à montrer à l'humanité parce que nous avons des talents. Il y a un génie maghrébin, il y a un génie algérien, il y a un génie marocain, il y a un génie tunisien, il y a un génie mauritanien, il y a un génie libyen. Mais malheureusement, ces génies sont gâchés, sont meurtris, sont massacrés par des dictatures, des systèmes politiques archaïques, pris en otage par des dirigeants âgés de plus de 80 ans. Non, l'histoire retiendra autre chose de ce Maghreb. Vive le Maroc, 1, 2, 3, vive le Maroc, 1, 2, 3, vive l'Algérie, nous sommes heureux pour vous. Et maintenant l'objectif, la finale, et pourquoi ne pas la gagner? Rêvons, il faut rêver. Là où le régime algérien cultive les cauchemars, l'équipe nationale du Maroc et les Marocains et le peuple marocain est en train de cultiver les rêves. Merci de nous avoir fait rêver et nous allons rêver avec vous.